पाउजद युमफम उइबमर उइब पाउ खरा अपडेट तौजरी वेल लिफ्टर साइकोम मिराबाई चनुना ngasi चीफ मिनिस्टर की मफम तकी जायफा थाउनी जाग्रे जापान की कोनुंग टोक्यो द फांगथोकिबा टोक्यो ओलंपिक द भारत के वइना नोफी के वेल लिफ्टिंग मसानादा सिल्वर मेडल फांगलख्रबी मणिपुर की चनुरा साइकोम मिराबाई चनो ngasi daki hawna police की यूनिफॉर्म सेतुना एडिशनल एसपी अमोना मथौ पांगथोकपा हौखिबग लोइदना ngasi चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट द लाक्तुना चीफ मिनिस्टर एन बेरेन की मफम तकी जायफा थाउनी जाग्रे चीफ मिनिस्टर नसु मिराबाई चनु भारत टेमदो उक्तुना याइफा थाउजल पिख्रे मासिगी मदुंग द मिराबाई चनुना चीफ मिनिस्टर द सलाम तौतुना मपुंग भाबा इकाई खुमना बोतके मिराबाई चनु द मणिपुर पुलिस की फुल यूनिफॉर्म सेलप मदुंग द चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट द फोंदोकिबदि ngasi asi mahaki khwaidagi nungaibा numitne टोक्यो ओलंपिक द इंडिया की आहान बोइना महकना सिल्वर मेडल लौरकपदा आइना होना जब एसमिन बो इकाई खुमनाबिदुना मणिपुर लाइकना मणिपुर पुलिस डिपार्टमेंट द एडिशनल एसबी ओइना थौ फनबा असि आइगे ख्वाइदगी नुंगाइबा नुमितने टोक्यो ओलंपिक द मेडल फांगलकपा सानारोइसिंगबो मसा मसागी स्टेट द मसागी थाक चाना बलगा की फम अमम पिबिदुना सानारोइसिंगबो योखत पिबा पुनिंग थौगत पिबा असिबो हाइनगाइ लेतना थागले ngasi daya ki manglat mamphang dare manipur police department da additional sp ki fam paiba haukhre maduna isa ki pangthok pam thokpa thabak chapchana pangthok tuna miyam ge thabak puksil sena thabak tawgani hana sumira paina phangthok maduna amra bengali na manipur da alpis anhan baki mayukta thangalakli va fiail athoba matam da hando kadavani mk roy manipur da narlan permit system alps anhalak baki mayukta amra bengali kobal lup amana india ki supreme court da थांगलकलिबा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL असिबो यानिंगदबा फोंदोकपगा लोइनना अथोबा मतमदा PIL असि विथड्रॉ तौगदबनी आइना एक्स कंसल्टेंट अमसुंग पार एसोसिएशन की एक्स मेंबर एडवोकेट MK रोइना फोंदोकरे ngasi imphal major kulta liba manipur fresh cup ta pangthokiba pawing bifam amada wafam asi फोंदोक लोदना MK रोइना मखाताना हाइकेबदे JCLPS ना मियाम गे लोइदना मणिपुर दा ILP चननदबा चंगसिनखिबा खोंजंग अतुदा मिसी मिना यावना मणिपुर गे मियामना अवाबा क्या मायुकना ख्रबनी मियामना चंगसिनखिबा खोंजंग अतुदा मणिपुर दा मतम कुइनदगी खुंधारकलबा बेंगाली सिंगदसु सागतुना लाखिबने मानाइ मणिपुर दा मतम कुइना खुंधारकलबा बेंगाली सिंग असि मणिपुर के साइतु सेरुना चिंबा तोंगान तोंगान बा मफम जिदा खुंधादुना लमदम मसिगे येलो मिसिंगे इसित इनाउ कुमना दुंसी चानना पुन्ना लेमिनरकलबने असगमा दुंसी चानना लेमिनरकलिबा लमदम मसिदा आलबिस अनहनखिबगी मायुक्ता अमरा बेंगाली कौबा ऑर्गेनाइजेशन अमना सुप्रीम कोर्ट दा PIL अमा थांगलकलिबा असे लमदम असला पुन्ना खुंदामिनरिबा कांगलुपसिंग के मरकता सिंगचेप थानदबा होनाबने थौंग असि मणिपुर दा खुंदारिबा बेंगालीसिंदा अकनबा भोंगता जानिंगता फोंदोरकले माना मखाताना हाइ लमदम असिगी येलो मिसिंग अमसुंग मणिपुर गे अपुन बसक्तम कन्नदबगिदमक JCLPS ना अकनबा खोंजंग चंगसिनखिबा अदुगी महि ओइना मणिपुर दा ILP चननदबा मणिपुर लाइगांग अमसुंग भारत लाइगांग वरिब लौदुना ILP असि चनहलखिबने लाइगांग चनहलखिबा ILP असिदा मणिपुर दा खुंदारिबा बंगालीसिन मफुंग फाना सावली अमसुंग मसिगी मायुक्ता सिंगदरपुसिंग अकनबा होंदा जानिंगदबा फोंदोकपगा लोइनना सुप्रीम कोर्ट दा थांगलखिबा PIL असिसुमा अथोबा मतमदा हंदोकदबनी हानसु मांगना मखाताना फोंदोखे मसिंग जामलाबा W White टेबलेट के कोनना बियोय अनि फारे थावन डिस्ट्रिक्ट पुलिस की SP जोगेशचंद्र ऑफिसर की मियंग मखादा एडिशनल SP ऑपरेशन ओ वांगखोंबगी पुसिंग मखादा लेलोंग पुलिस स्टेशन की कांगबु अमरी CDO थौबाल की OC इंस्पेक्टर एंटी केंट्रो मिदैन लुसिंगबा पुलिस टीम अमना ngaraक नुबिदांग पुंग अंगा मखाई ताबा मदमदा मियोय अनि W White टेबलेट लिसिंग मापन चापन उम्बुद्रा लेतवे कोनना फारे आइरे W White टेबलेट के कोनना फारबा मियोय अनि अदुदे लिलोंग उसोयपोकपी संगोम संगदगे MD फारूक सही कुठा मंगा अपोकपा MD जनुलाबुद्दीन अमदि महाकल लोइनना फारबा मियोय असिना MD इम्तियाज खान सही कुठा अपोकपा MD जहीरुद्दीन ने W White टेबलेट ngasi लिलोंग उसोयपोकपी संगोम संगद लेबा इम्तियाज की जुमदगी फंगबा ngamkhibane फागलबा पोलम सिंग असिका लोइदना मियोय अनि असि लिलोंग पुलिस स्टेशन दा खोजिनाग्रे पुलिस स्टेशन असिना NDPS की मखादा केस अमा रजिस्टर तौबगा लोइनना मखाताना थिजिन उमजिनबगी थबक जथबा आउखरे आइरे नागालमरोमदना KNF की केदर अमा फारे इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमांडो अमसुंग तरागा दरुक सुबा साम राइफल्स की कंबाइन टीम नंगासे कैथिल मानबी बाजार मनाक्तगी कोकी नेशनल फ्रंट P की केदर अमा फारे फारबा मियोय सिगी मबिंग थांगनियो किपगेन एलाइस रेगी सही कुंट्रा मंगा अपोकपा लैखिद्रबा मांगखोलिन किपगेन कवे कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चंद लैबा एस खोलमन बेलेस दगिने फारबा मियोय असि पुलिस ना वांगपोंग चथबदा महक लिसिंगनी तरीता कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट की अवा सांगफुंगदगी सेल्फ स्टैंड कॉर्पोरल हॉब्सन कोपा मियोय अबगी मखादा लुप असिदा यावरखिबने
loinana haifi janggal leiba lalonglup asigi training center da tha hongi basic military training pangthokraba miyoni haiba khangba ngamle makia army number na 166 ne miyoisin makha tana phongtor pagi matungina bhag hauze self stand sergeant major Michael Kuba amagi makha ta lubasigi thabak tawdan national highway 37 lambi paringda zenba gari sing dagi nam hatuna selman ba amade khaibada chenaba miyoni haibasu khangba ngamle miyois dagi 9mm ki pistol amaga loinana mobile amasu phangle makhatana ain ki oiba thabak sathanarba pasoi police station da khosina kare aire COVID-19 positive oiba hengalakpadagi miyam punbada akaknaba masing thamkre miyam punbagi kanglon thugai basing action lakhot kadabani CS India pumbagi oina COVID-19 positive oiba amasung license asidagi misi pina thorakpagi chang wangkhalakpana maram waraga lokalakpa section thawrang ki saruka moina Manipur da so miyam punbada akaknaba masing thapnaba masung Election Commission of India ECI na miyam tinbagi matangda anoba satna kanglon amba piraktriba phawba order asi sanagani aina Manipur ke Chief Secretary Dr. Rajesh Kumar Nakasi order Mathokuna Mari Lena Singh Kangan Gre. Pausna High State Disaster Management Authority ki Chairman Suariba Manipurge. Chief Secretary Nangasi Thoki order atu Disaster Management Act. Lisingani Magagi Section 20 close Egi Makata COVID-19 positive Abi Sang Wankalapa Amazon COVID-19 ki Anova Beren Amba Oriba. Omicron ki case Tengda Banabit Kuding Wankalapa Maram Oraga Thoki Bani Aire. Manipur ki Chief Secretary na thuki bo order atoki matungina apikbo mafum singda jamlabda miyo yankai na trakana basigi tangkai ten gadabani aduga hangba mafum organ jamlabda miyo chani faw tin gadabani aire miyam tin ba mafum singda sungsoi soitana face mask upa amasung miyam tin ba mafum singda covid appropriate behaviors sungsoi soitana ngak na sat gadabani amasung sana kaglon asibu thugai pasing matakta mari leinaba rule gi matungina matik chaba thabak lokot gadabani hanasu order asin aire Manipur Ladiba District Singi District Magistrate Amsang District Superintendent of Police Punamak Masana Masigi Tawang Longtun Arbasana Kanglot Asik Nana Chana Bahona Gadabane Hari Border as Election Commission of India the Gimiam Punbaki Matang the Pirakva Anovagal and Amma Piraktive of Hobart Chanakani Anaso orders in Makatana from Doragle Housing Omricon Amazon Delta Berenge Case and Kalakibagaloin in the Manipur like on the Tongan Bird section Tarong locale Tarong Singer to Gimatu in the Manipur the COVID Care Center Amazon Hostel Gip Pamung kudimagta oxen panganar ba thawang lokot pa lai khrabane atopa pau amadana ngasi ju police na mafam kada operation chathagre handak pangtu kadoriba taragani thu suba Manipur assembly election asi shanti wena pangtuk na ba section tharwang ki thabak lokholak pagi manung channa ngasi Manipur police ki kambuna Impal West Impal East Thawal amde Bisnupur ki mafum kharada combing operation chathagre ngasi ayupung taruk dagi tarit makai ngasi ayupung tarit dagi tarit minute jangkai taba fawbata Impal West ki additional SB operation Amit Kilusing Makada Impal West Command of Policing Terra Safam Leraki area the Tiba Humbagi Tabak Sataki Maduda Bell out Kimutara Yaunabio Jam Contraro Amum to in a verification Tobagi Tabak Sataki Mifa Mifundi Yaukide Impal District Police Nasugasi Ayuk Lamblai Nasi Ayuk Lamblai Police is the Sanki Manung Chana Labor Faklun Maya Lekai Makalekai the Impal East District Police Ki Kambu Amana Additional SB Operation KS Herozitki Leasing Makada Nasi Ayuk Puntar Funga Atagi Nipan minatara mga fawba satake operation natu the bill out kontra so amom to ina verification to bagi tabak satake mifa mi fundi yaukide amrom da Thawal District Police ki SP Joge Central Office ki miyang makada District Police asigi commando ki osin lusing pati mamana ngasi ayuk pungtaruk makai dagi tarit minat kun mga fawba da salungpam mamangle kai da combing operation satake operation natu da ibung yang kai da sang tu lerba miyoy nufa nupi sing verification to bagi tabak satake mifa mi fun yaukide Masigi matung da Norfolk Sengbai Police Station ki SDP ogi lusing bakata ngasi ayuk pungdi fandagi mapan phawda ukung sang mamang lekai amati maya lekai the leba jum sing da combing operation chathaki bagaloinana phrasing checking ki thabak chu chathaki madoda Norfolk Sengbai Police Station asoba thawdang lauke gari accident da miyoi ama sire ngasi ayu angan bada Thawal District ki manung chanda hairok lamkhai da gari na thombagi thawdok da miyoi ama laikhidra miyo edugi masak mami chapchana khangba ngamdre Nagalamrom da ngarang ayuk singjami police station ki manung chanda leiba langtabal mai lekai da tata truck amaga auto amaga thengjina bagi thawdok da auto tongduna lakpa pi ama sire driver jauna mi ani sokle laikidra banupi asililo jangbi lekai dagi bina chan sai kuntra gamari mapur roiba Abdul Rahman kawi aire isina Mikhal gamari leidaba physical releasing makhatana mathang zeul fawba atheng bathamkre laiba kasida COVID-19 ki case le palaitana hengalak liba asigi yengduna Election Commission State Mangada Pangtok Kadoriba Assembly Mikhal Gamari Later Pangtok Mayam Releasing Ating Batambagi MathangZel Fobo Sang Dokre
Election Commission na ngasi physical releasing thingpagi matam sangdokadra haibagi matangda laibak asigi Union Health Secretary yauna state manga asigi Principal Health Secretary sing unakibaga loidina hanadagi athingba thamduna lakpa physical releasing makhatana yan jamdrabada matang cheul forward thamnada pawari patu laukibane atopa amadana BJP na atu matamda sengdokadabani kada BJP Manipur haiba Facebook page amada coalition against drug and alcohol kadagi awareness program amage photo hapsin da BJP ki achievement oinam yamda lan honnana ba thawng kadana akan mamungda condemn tawi amasong hiramasi matang da Bharatiya Janata Party BJP Manipur Pradesh na atoba matamda lale haina miyam khangna sangdokadabani haina kadagi information and publicity secretary kondongbam anana thatorakpa cherola mana phongdorakle cherolas na hai hauzik taragani thoi suba Manipur Legislative Assembly gi mikhal Naksilakpa kalunya na tongan ba assembly constituency singda yu amade atay may ka patsinjak sinabagi sa wangkalakto na pamdaba thawdo kya tholakto na mesimina fawpa yarukpa asigi mayukta kadana akana na election da may ka badinsa paksan sinaba thingna ba miyamge thawdang haiba banner asigi makhada sa thabak campaign ki manung chana aukiba January ki sajatara to Thawal district ki manung chanba Thawal Khetri Laikai hautabi lampakta Khetri Laikai apun ba maira YP Khetri Laikai apun ba club Kada amasung Thawal District United Women Organization Thawal ima punda kusam na duna miyam gi waiba mifam ama pangdoke. Laibak thibadi awareness campaign asigi photo asimak BJP Manipur haiba Facebook page asida BJP government work on drug game momentum haiba heading people loina makada anti-drug awareness campaign held at Thawal District haina thaduna amadi Post tawtuna miyamda chaman ba pokhan ba amasong kadana yu amari drug ki mayukta changsilakba campaign asibo BJP campaign oina honana bu hona ba loina thabak di tawtuna huran lanada photo huran na thabak tawba maran bagi thawng asi kadana akan bamungda condemn tawi amasong hiramasi ki matang da Bharatiya Janata Party Manipur Pradesh na atuba matamda miyam khangna sangdokadabani ana cherol asina makhatana phongdorakle makatarakba atopa paw amadana national flag vo langtokna mangan bagi matakta akan ba miyang changgadawre Laibakasi the pangtokpa national cultural amadi sports ki maruipa tharom chengda miyam da sinaba chena sava laibakasi ki national flag po miyam na tharom loiraba matungda saigaiva na tragana laibai da langtokna mangan ba tahol loidabani aina Ministry of Home Affairs MISA na state ching amadi union territory sing da khangan khre MISA na laibakasi ki republic de ki tharom ki mang oina wa from singa do khangan khibaga loidan national flag asina laibakasi ki miyam ki hope amadi aspiration ki mod silibani hadra ikoina flag asibo ikai khumna bu utpam thogi aike aruibada content singa sigi maruiba pau khara asiba pau damjariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yengbiriba punama pathaga jari channel asin atum da kanarbadi subscribe tobi dibasuna subscribe tobi romoloina like and share tobi sukabi namakpo amakhana thaga jari